Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni aman. Maatiin iddoo qulqullummaa kanatti walitti dhuftan hundi keessanuu akkam ooltan. Nageenyi badhaadhaa. Booranni nagaa amansiisaa yoo hin qabaanne taanaan isa yaaddeessa waan ta'eef nagaan keenya maatii keenyaaf, ollaa keenyaaf, hunda keenyaaf, biyya keenyaafis akka nuu ta'u abbaan nagaa, burqaan nagaa, Waaqayyo Gooftaan Yesuus Kiristoos nagaa isaa hunda keenya irratti haaromsu akka fedheef eeyyama Waaqayyootti mata dureen barumsa kootii amantaa keenya isa calqabaa hanga xumuraatti kan eegnu yoo taane hirmaattota Kiristoos taana. Namni biddeenaaf midhaan qofa hin jiraatu. Fooliin namaa kan namatti dhufuu danda'u yoo sagalee Waaqayyoo jiraate taanaan sagalee Waaqayyoo namni hin dhageenye bineensaa fi horiidhaa adda ta'uu hin danda'u. Namni namummaasaa kan ittiin madaalamu qomoo inni lakkaawwatu miti. Qabeenya inni qabus miti. Beekumsi inni qabus miti. Namni nama ta'uu kan danda'u dhugaatti yoo sagalee Waaqayyoo dhagaheedha maatii Kiristoos. Namni namummaasaa kan ittiin beekamu ragaa walii kan baanu nama ta'uudha. Ebeluun namaa yoo jennu namummaan namaa kan ittiin beekamu sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaan. Maaliif namni waa torbarraa hojjetame ilaala. Namni fooniif lubbuu walitti dhaamee torba ta'eeti nama jedhame. Afaan Gi'iziitiin isa sab jennu. Sab jechuun saabe isa jedhu afaan Gi'izirraa yeroo walitti finnu nama waa torbarraa uumameedha. Hydrogen plus oxygen is equal to Malta akka barumsa saayinsii addunyaatti. Jarad jedhe anan laallatu. Namni iskaalaan foonii fi lubbuu yoo walitti dhaamu maaltu uumama jechuudha. Namni nama kan ta'u foon qofa yoo ta'e inni namaa miti jechuudha. Kan uffatu, kan dibatu, kan nyaatu, kan rafu, kan deemu yoo ta'e kana qofa yoo ta'e inni reeffa socho'aadha jechuudha. Maali walitti dhaamuu qaba? Lubbuu qabaachuu qaba, yaaduu qaba, jiraachuu qaba. Kanaaf namni nama guutuu ta'uu kan danda'u yoo sagalee Waaqayyoo dhadhamateedha. Dhugaa yoo dhagaheedha. Yeroo Waaqayyoodhaaf yoo qabaate malee namummaan keenya kan ittiin madaalamu waa biraa miti. Kanaaf namni bishaaniif midhaan qofa toon ta'in sagalee Waaqayyoo nu barbaachisa. Kanaaf abbaan keenyas nu jidduutti argamuun isaanii waldaan dukabootas daandii akkasii yaa'ii akkasii manni amantaa hojii ishii inni hangafaas inni calqabaas inni xumuraas wangeela barsiisudha. Kana mee Gooftaa Yesuus Kiristoos kaayyoo baasee kan nuu kenne kaayyoo biraan qabdu manni amantaa afaaniin lallabamu yoo jedhamu nuti afaan Oromoo baay'isuudhaaf miti. Oromoodhaafis loognee miti dhugaatu sani maal jedhe Waaqayyo wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irratti deematii guutuu biyyaa uumama hunda maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuuphati wangeela barsiisaa peereed. Kana mee kaayyoon Waaqayyo kaleessa kan nu baase kan nu laate kana naa raawwadhaa jedhe kana galmaan ga'uudhaaf immoo qorri hin jiru. Kanaan galma ga'uudhaaf manni amantaa yeroo iyyuu taanaan yaada biraa siyaasa wal makanii wal xaxootoon ta'in sagalee Waaqayyoo ummataaf irra guddeesse magaala teenyaaf ni barbaachisa. Kanaaf kanarratti dhaabannee amantaa keenya isa calqabaa jedhaan afaan hin dhaga'amu. Amantaa keenya balu isa calqabaa hanga xumuraatti yoo eegne hirmaattota Kiristoos taana. Ergaa qulqulluu Phaawulos namoota Ibrootaaf erge boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti waan jirudha. Phaawulos amantaa keenya isa calqabaa jedheera. Calqabbii irratti immoo kan biraa ida'amuusaa waan hin oolleef የመጀመሪያው እምነታችንን ያለን ከኋላ የሚመጡ ሁለተኛ የሚከተል ሶስተኛ
አራተኛ አምስተኛ እየተባሉ የሚመጡ ሌሎች ስላሉ ከነዛ ለመለየት የመጀመሪያውን እምነታችንን አመንታ ኬኛ ኢሰ ጨልቀባ ኢሰ ዱሪ ኢሰ ጋፈ ገነማ ሰነቀበተን ታናን ኢሲን ሂርማቶተ ክርስቶስ ታቱ ነምኒ አመንታ ኬሰ ጅራቱ ቡአን አመንታራ አርገቱ በዳስ ኒሳ ኬኒሳ ዋቀዮራ ከንኒ አርገቱ ዋቢራ ኦቶን ተይን ጅሬኛ በረበራት አመንታን ከንሲኒላት መኒ አመንታ ኬናን ኢሺን ጉዳ ቀብዱ ኬነ ኢሰ ዱጉማ ኢሰ በረበራ ዮምዩ ነምኒ ኑራ ፍዳቹ ሂንደንደኘ ኑላቲ ማቲ ክርስቶስ የሮባዬ መና አመንታ ዋጥቃዳን እንጋፈቲና ዋንጥቃ መና አመንታ ትራይም በርባዲና መኒ አመንታ ኢሰ ጉዳ ኢሰ ነሙኑ ኬኑ እንደንደኝ ኢጆሉማ ዋቀዮ ኑላት ኢልሞ ስላሴ ኑታሲስት ሞጋሰ ጋሪዳን ከበጃን ኢጆሌ ዋቀዮ ኑታሲስቲ ዋንቴፍ መኒ አመንታ ኬንሺን ዱጋ ጅሬኛ በረበራ ሂርማታ ክርስቶስ ተኡዳ ከናፍ ከአመንታ ቀበቹን ድርቀም በራማ ከናኩመ ያደተን አመንታን አመንታ ፈካቴ ጅሩን ጅራ ጨለቂ አዳዳን ይላልቱ የሮባዬ አመንታን ቢፋ አዳዳቲን መቃሞ ጋፈቴን ጅዱት መርማሩን ጅራ ኢሳን ኬሳ አመንታ ኢሰ ዱጋ በሩን ድርቀም ጅሬኝ ቆሳን ቀቡ ሞቱማ ዋቀዮ አርገቹዳፍ አከሱመት ዴሙዳን እንተው ከሚኒ ዱጋን ከዋቀዮ ወጅኒ ነሂሪርስ ሞቱማ ዋቀዮ ናላቹ ከንደንደው ከም ጀኔ ጋፈቹ ኑራኤገም ዋንቴፍ አመንታ ከነ ኢሺ ዱጋ በሩዳፍ ኤርገማን ዋቀዮ ዱከቡ አሳ እኒ ይሁዳ ጀደሙ ኤርጋሳ ተክቲ ቀበበቆና ተከለኮፍስ ሰድረት ታከስ ጀደ ነሞኒ አመንታ ዱጋ በርባዱ ዮ በርባደን አመንታ ኢሺ ጨልቀባ ከሚኒ ጀተኒ ወልጋፈቹዳፍ ነምኒ በርባደን ዮ ጅራተን አመንታን ጨልቀባ አመሎ ተሸንቀብድ ጀዴኑ ዴቢስ ኤርጋሳ ይሁዳ ኢሰ ቶኮ ቆፈ ዋን ቀቡፍ በቆና ተክቲ ራያ በቆና ተከለኮፍስ ሰድረቲ አከስ ጀዳ ዋቀዮ ቁልቁሎታፍ አመንታ ተክቲ ጎንከ ጎዴ ኬኔፍ ኢሺዳፍ አከ ወሬገምተን ኢሲኒን ጎርሳ ጀድ በይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ የመጀመሪያይቱን እምነት ለማወቅ የሚጓጉ የሚፈልጉ ሰዎች ያቺ የመጀመሪያይቱ እምነት ምን እንደምትመስል ሐዋርያው ይሁዳ በመልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ የመጀመሪያይቱ እምነት ትክክለኛዋ እምነት የምትመስል ሳይሆን የሆነችው የተባለችው ሳይሆን የተሰጠችው በክርስቶስ የምትታወቀው የትኛዋ ናት ለሚለው መልስ ሲሰጥ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ስለተሰጠች ፈጽሞ ስለተሰጠች ሃይማኖት እንድትጋደሉ ይሄን ጽፍላችኋለሁ ነው ያለው። ነምኒ አመንታ ኢሺ ዱጋ በርባደን አመንታ ኢሺ ዱሪ ኢሺ ጨልቀባ ኢሺ ሞቱማ ዋቀዮ ነመዳልችስቱ ከም ጀተኒ ሰሙ ኬሰት ወልጋፈተን ታናን አመንታን ኢሺን ዱጋ አመለ አደቴኒ ቀብዲ አመንታን ዱጋ ኢሺን ቶኮ ከንቁልቁሎታቲ አመንታን ቁልቁሎን ኬሰት ጨለቂሰን አመንታን ቁልቁሎት አራም ቤከምት አመንታ ቁልቁሎት አፍኬነምት የሰንቱ ሺን ከንጨልቀባ ብዙ ሳይንስ አያስፈልገንም ምእመናን የመጀመሪያይቱን እምነት ለማወቅ ለቅዱሳን የተሰጠችውን መጠየቅ ነው። ቁልቁሎት አፍከላተምት ከንቁልቁሎን ኬሰት በርሲሰን ከንቁልቁሎን ኬሰ ጅራተን ከንቁልቁሎታን ሞጋፈምቲ አመንታን ሺን ጨልቀባ ሺተና ቀብጢሸናች ኬሰት ላላኑ እንጀዴ ቶኮፋ ከንቁልቁሎታ አፍኬነምቴዳ ለመፋ አመንታንሱን ለማሰዲን ቀብዱ ተክቲዳ ሰደፋ እሺኑምቱ ጎንከታቴ ፍጹም የሆነች ዱማቴ ከነ ማላተምቴዳ አፍረፋረት አመንታንቱን ከነና ማቴው ቶንተይን ከነ ዋቀዮቲ ቶልቸለማ ቶንተይን ከነ መራ አርገምቴ ቶንተይን ዋቀዮራ ከነ ማላተምቴዳ ቢፍትሺ እኒ ሸነፋን ወሬገመ ቀብዲ ቀብጢ ሸነን ከነላላ
waan addunyaa kana keessa jiru miira shananiin akkuma hubannutti waa'ee amantaa ishii dhugaas immoo qabxii kana shananiin bira gahuu dandeenya። በምድራዊ ህይወታችን በአምስቱ የስሜት ሕዋሳት ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት እዚህ ጋር ምን አለ? አትሮኖስ አለ የለም? አለ። በምን አይታችሁ ነው? ልክ እንደዛው በዚህ በአምስቱ የስሜት ሕዋሳት ነገሮችን ቁስ አካላዊ የሆነውን ነገር እንደምንመዝን መንፈሳዊውን እውነተኛውን ሃይማኖት የምንመዝንባቸው አምስቱ መስፈሪያዎች አምስቱ ነጥቦች እምነት እውነተኛ ናት ለማለት በግርግር አይሆንም። ቲፎዞ ዳኒ ሲንተው ሁምናኒ ሲንተው ሆሎላኒ ሲንተው ከናፍ ቀብጢ ሸነን ከነ ከሰት ይላሉ እንድልቀመኑትታ ከናፍ ጋ አመንታን እሺን ዱሪ እሺን ጨልቀባ ከን ቁልቁሎታ ተውቀምቲ አመንታን ቁልቁሎታን ቤቀምቱ አመንታን ቁልቁሎኒ ከሰት ኡርጋን አመንታን ቁልቁሎታን በርሲፈምቴ ሶን እሺን ከንገነማት እሺን ከዋቀዮት አመንታ ቁልቁሎኒ ሂምቤክኔ ታናን አመንታን እኒ ስሪ ሚቲ ጀቹ እያደይና ኪታበጀን ወንጌል ረቲ ዋን በረፈሜፍ ማሊፍ ዋቀዮ ቁልቁሎታ ዳፍ ከኔራ ሚያከስ ጀደ ጴጥሮስ ጉያ ቶኮ ክርስቶስ የሮ በርሲሱ ዱሬሲ ሞቱማ ዋቀዮ ዳሉ መናን ጋሊ ኡራ ሊልሞቲን ኦቶ ደርቤ ሺዳፍ ሰልጳታጀ በሩምሰ ከነ ደገሄነ ያ ዋቀዮ ጀዴን ኑቲ ሁንደ ዲስኔ ሲዱ ከቡኔራ ሞቱማ ዋቀዮ ዳሉን አከሲት ረኪሳዮቴ ሁምና ኦሌዮቴ ጋለ አኩማ ሊልሞ ከሰ ደርቡዳፍ ኢብሱ ዮቴ አከም ጎኔ ፈየነ ጀናን ኢሲን ሁንደ ዲስተኒ ነዱ ከቡታኒርቱ ከናፍ መነ እስራኤል ኩደለማን ረትን ኢሲን ሞጋሰ ጀዴን ሁንደ ዲሰኒ ዋንዴ ማኒፍ ዋቀዮ ሁንደ ከንጫሉ አመንታ ሳኒፍ ከ ቁልቁሎታ ከንጀደመን መቃዳር ጎፍዋሙ ዳኒ ሚቲ ቁልቁሎታ ጴጥሮስ የሮካስኑ ሁንደ ዲሰኒ ዋቀዮ ዳፍ ሀነርከ ከነታንቱ ቁልቁሎታ ቁልቁሉማን ኦፊን ጀቹ ዳኒ ሚቲ በረዱር ሴራ ለኮፍሰ ዮኪፍ ኦሪት ዘኍልቍ ቦቆና ኩደጃ አከስ ጀዳ ነሞኒ ዳታኒፍ አቤሮን ጀደመን ሙሴ ፊ አሮን ወጅኒ ወልሞርከተን ኑስ ቁልቁሎታ መነ ቁልቁሉማ ከሰ ገሌ ጣና አርሲነ ጀደን ዋቀዮፍ ከና ዲስና ዋቀዮ ዳፍ ተጃጅል ለይሰ ዋቀሱኒ ደንደኛ ሲኑ ጀላ ሶካ ጀደኒ መነ ቁልቁሉማት ሲኑ በርባደን ኦፊን ቁልቁሎታ ኑቲስ ጀቹዳን ሞጋፈም የሮባዬ ነሞኒ አኒስ አከሲ አኒስ አከ ኤበሉት ጀደኒ ኦፍቱሉማን ፊ ቁልቁሉማን ገርገር አኒስ አከ ማረሚት ቁልቁሉዳ አኒስ አከ አባ ተክለ ሃይማኖት አኒስ አባ አከ አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቁልቁሉዳ ጀቹዳን ሚቲ ቁልቁሉማን ከነርገሙ ቁልቁሉማን ተአኒት ቁልቁሉማን አዱኛ ከነገነኒት ቁልቁሉማን ዋቃፍ ጀቸ ሁንደ ኦብሰኒት ማለ ኦፊን ኦፍ ሞጋሱዳን ኦፍ ሙዱዳን እንተው አደም ሰመታሳ ቀበከናፍ ከቁልቁሎኒ ዋሁንደ ዲሰኒ ዋቀዮ ዳፍ ዋን ኢሰኒፍ ዋቀዮሙ ዋን እንዲፈም ነሳኒ ላት ይላላ ኢሳን ዋቃፍ ጀቸ ሁንደ ዲሰን ዋቀዮሙ ሁንደ ከንቲን አርገንተና መንታሳኒከ ቁልቁሎ ተረት ዋቀዮ ሴና ዋቀዮ ካዮ አንቀቡፍ ዋቀዮ ቁልቁሉዳ ከንጀደሙስ ኦፍ ሞጋሱ ኦቶንታይን ተአኒ አርገሙዳ የሮን ሲኒን ጀዱ ዋቀዮ ቁልቁሎ ተረቡሌ ራጂ ወጀት ፋርሳ ዳዊት ፋሩ አፉር ሰድረት እግዚአብሔር በጻድቁ እንደተገለጠ ወቁ ቁልቁሉዳን ጀደሙዳፍ ዋቀዮ ከኒስ ኦፍረት ኢሳን ረት ኦፍ ሙልስ ተውቀው ዋቀዮ ከነገርሲሰን ተውቀው ቁልቁሉማን ኦፍ ሞጋሱዳኒ ሚቲ ከናፍካ ዋቀዮ ቁልቁሎታ ከንታኒፍ ዋቀ ከነገርሲሰን ዋቀዮ ከንበርሲሰን ዋቀ ወጅኒን ከንጅራተኒፍ ከኔ አመንታን እሺን ዱጋ ከንቁልቁሎኒ ከሰ ጅረኒዳ ዮ ቁልቁሎታን አደታቲ ታናን አመንታን እሺን ከኛ ሚቲ ማሊፍ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሌ ከኑ በርሲሰ ቁልቁሎት ሃደ ከኛ ድብሮ ማረሚት ኢየሱስ ክርስቶስ ኑ በርሲፈት ከኑቲ መቃ ሞጋሴ ከኑ ከነ ይሺዳ
har'a namoonni baay'ee Iyesuus jedhu. Iyesuus isa jennu kana moggaasa kana eessaa baratan? Eenyurraa dhagahan? Dursa Iyesuus kan nu barsiiste haadha keenya dubroo Maariyaam. Kan Maaramiin hin beekne Iyesuus keenyaa miti. Kan Gabri'eelin hin lallabne keenyaa miti. Maaliifan kana jedha? Qulqulloonni amantaa keessa hin jiraanne taanaan amantaan dhugaa isaa miti jechuudha. Kan biraa dhiisa. Kitaabni qulqulluutu kan barreeffame moggaasa qulqullootaati. Kitaaba keessatti yeroo dubbistan kuni raajii Isaayyaas nuun jedha. ይሄ ትንቢተ ኢሳይያስ ነው። ትንቢተ ኤርምያስ ነው። ይሄ የናሆም ነው። ይሄ ዳንኤል ነው ብለን ስንዘረዝር አይደለም ቤተ ክርስቲያኗ ራሷ ይቅርና መጽሐፍ ቅዱሱ ራሱ የተጠራው በቅዱሳን ስም። ቅዱሳንን የማይጠራ ቅዱሳን የሌሉበት የኛ አይደለም ስንል በድፍረት ነው። ለቅዱሳን የተሰጠው ሃይማኖት ነው እርሱ የኛ። ከንቁልቁሎን ከሰት እንጨለቅስኔም በከምኔ ታናን አመንታን ኩንስ ከኛ ሚት ቀብጢ ከነ ከሳ ቶኮ አንቂስ የረጀቹን ማሊፍ መኒ አመንታ ሽን ዱጋ ቁልቁሎ ተዳን ከሞጋፈምቴ መኒ አመንታኩ መቃሳ ማል ጀደም ምንድነው የቤተ ክርስቲያኑ ስም በማስም ነው ያለው በቅዱሳን ስም ነው አይደለም ስለዚህ በቅዱሳን ስም ቤተ ክርስቲያናት ሲታነጹ የሚከፋቸው ሰዎች አሉ ቤቱ ነው እኮ ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የሚሰዋው የክርስቶስ ሥጋና ደም ነው ምእመናን መነ ቁልቁሉማ ከነ ከሰቲ ከዋቀፈሙ ዋቀ ቶክቻ ዋቃና ለዋቀ ቢራን ቀብኑ ለማሰድን ቀብኑ ሞጋስኒ ኩኒ ገሩን ቁልቁሎ ተዳን ከንተ ፈዲ ዋቀዮቲ ማሊፍ ኪታብኒ አኩመኑ በርሲሱ ኪታበ ቁልቁሉ ከሰቲ ነሞን ዱቢሰን ኪታበ ቁልቁሉ ባቹን መፈለንተው ዱቢሱን ድርቀማ ኪታብንም ቁልቁሉ ከሞጋፈምሜ ወንጌል ማቴዎስ ሮጀን ወንጌል ማቴዎስ ከዋመሙ ማቴዎስን ነንሶበ ወንጌል ማርቆስ ዮጀን ወንጌል ቹምቱ መቃዩቲንዳ ማኑት ይደለኑሬ ጀሬ ነው ቦሌ ወንኬ ሞጋሱምት ኪታብኒ ቁልቁሉቱ አኩማ ሂብሳ ጅሩት ኩኒ ወንጌል ማቴዎስ ኩኒ ሜከ ዮሐንሲን እንጀቻ ጅረ ኪታብቹምቱ ሞጋሳ ከነርገተ መቃ ቁልቁሎታቲን ያደይና ወንቲ ቁልቁሎታ ወልንጅራት አመንታይሰ ዱጋ ወጅኒ ወልሲመ ጀቹ ሞጋሳ ቁልቁሎታቲን ከወልን በክለ ታናን እኒ አመንታ ከኛሚት ማኒ ቁልቁሉማ ቁልቁሎታና የሮ ሞጋፈሙ ነሞኒ ደደለነ ንጅሩ ማልበለ ሲሬኑት ከኑት አገርሲስሜ ዋቀይ ኪታብንም ቁልቁሉ ከኡምሳ ሀገጡማት ትትሜ ከንዱበቱ ሴና ቁልቁሎታት ዋቀዮ ፊ ወልት ዱፌኛ ሳኒታሳ መጽሐፍ ቅዱሱ ራሱ በእግዚአብሔርና በሰዎች መካከል የተደረገ ውል እኮ ነው ቃል ኪዳን ንግግር እኮ ነው እግዚአብሔር ራሱ በመጽሐፍ የተናገረን ከቅዱሳን ጋር ባደረገው ንግግር ቅዱሳን ከሌሉ እግዚአብሔር ከማጋራ ወራል እንለው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነብሰው ከቅዱሳን ጋር አይጣላም መጽሐፍ ቅዱስን የሚያክሰው እውነተኛውን ለማወቅ አይቸገር መጽሐፍ ቅዱስን የሚሸከም ብቻ ግን አዋቂ አያደርግም ለማወቅ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ያስፈልጋል ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ሴረ ኡመማት ያንገ ሙለተ ዮሐንስ ይትሮላልተን ጉቱማን ጉቱት ዋቀዮ ዋዳ ቁልቁሎታ ወጅኒን ሃሳ ኢሳ ወጅኒ ራወቴቱ ሙለተሜ ማልቱ ጅራች ኬስ ከናፍ ቁልቁሎታ ጅቡ ጀቹን ዱጋ ጅቡዳ ቁልቁሎታ ወጅኒን ኢስኒን በርባዱ ጀቹን ቁልቁሎታራ ፈጋቹን አመንታ ዱጋራ ፈጋቹዳ ጃላንስ ጅብነስ አመንታ ዳፍ ፈይናፍ አመንታን ቡኡራ ዮ አመንታን አርገኔ ታናን እንፈይን ለመዳን መጀመሪያ እምነት ማግኘት ግድ ይላል እምነት ምን ያረጋል አይባልም እምነት ካላገኘህ አልዳንም ማለት ነው የመዳን መሰረቱ እምነትን ማግኘት የመዳን መሰረት ማመን ነው የምናምነውን ደግሞ ምናውቀው በእውነተኛው ሃይማኖት ውስጥ ስንኖር ሃይማኖት ድርጅት ነው ስብስብ ነው አይደለም ሃይማኖት መዳን እምነትህ አድኖሃል የሚላቸው ሰዎች እየዳኑ የሄዱት እኮ በሃይማኖት በእምነት ውስጥ ሆኖ ነው ምእመናን አመንታን ብኡረ ፈይናቲ
namni fayyuu barbaade taanaan amanuun dirqama. namni amanetu fayya. namni fayyuudhaaf amanuun dirqama isaati. amantaan maalinni jennee hacaacuun, amantaa tuffachuun of tuffachuun waan ta'eef amantaan ishiin dhugaa qajeeloo dhugaatuun immoo eessa jirti yoo laalne taanaan kan qulqullootaadhaaf kennamedha. qulqulloonni eessa jiru? kitaaba qulqulluu keessa jiru. qulqulloota kan moggaastu, qulqulloota kan beektu, qulqulloota wajjin hariiroo kan qabdu amantaan ishii calqabaa jechuun ishii amala kana kan qabdu amantaa amala kana qabdu barbaada. amantaa inni lammaffaa qabxiin qabdummoo amantaan tun takka qofa lamaa sadii miti. akka ergaa Phaawulos Efesooniif erge boqonnaa 4:5 irratti gooftaa tokko, amantaa tokko, cuuphaa tokko. maaliif mootummaa Waaqayyo tokkicha kan nu dhaalchistu, Waaqa addunyaa kana uume tokkicha maqaa dhibbaa jedhee Oromoon kan kaasu maqaan isaa baay'eedha. mi'aawiit maqaan Waaqayyo baay'eedha. tokko Amaanu'eel lakkoofnu ittaanseo Kiristoos ittaanseo Iyesuus ittaanseo Baalawald ittaanseo Amaanu'eel Baalawald Maasiyaas akkas jedhanii lakkoofamee dhuma maqaan isaa Waaqayyoos gaadis maalis jettanii yeroo waamtan maqaan isaa dhibbaa. inni garuu meeqa? isa tokko Waaqa tokkichatti waan amannuuf, mootummaa tokko waan nu laatuuf amantaan lamaa sadii hin jirtu. kanaaf ka ergaa Phaawulos akkuma nu gorsetti amantaa takkittiidha, lamaa sadii hin jirtu. amantaan takka taate tun bifa addaatiin eenyummaa qulqulluu of keessatti calaqqistu, hanqulqulloota wajjin hariiroo qabdu, maqaa isaaniitiin mana moggaastee kan beektu, ijoollee ishii maqaa isaatiin Gabra Maariyaam, Hayila Maariyaam, Walatta Maariyaam jettee kan moggaastu, maqaa urgaa qulqullootaa kan qabdu amantaan ishiin dhugaa kam? takkittiin sun immoo kam? diinni baay'ee kan itti baay'atu, hunduu ijoollee ishii qunxurachuudhaaf, amantaa dhugaarraa dalga galchuudhaaf kan irratti roobaa jiru amantaan dhugaa ishii kam? takkittiin sun meerree? takkittiin maaliin takka ta'uun ishii ittiin ibsama? barumsi ishii qabduun, eenyummaa ishii keessatti kan calaqqisu amantaan ishiin dhugaa, ishiin takka taadhedha. akkas jedhe Ermiyaas, daandiirra dhaabadhaadha, amantaa ishii sirrii ishii qajeeloo gaafadha, ishiirras deemaa, lubbuu keessaniif haara galfattu. Ermiyaas raajii Ermiyaas 6:16 irratti barumsa Waaqayyooti, dhaamsa Waaqayyooti amma halkan kanaan kan dhagaa jiru, kan namaa nurraa siqe, kan Waaqa garuu ni dhageenya. Waaqayyoodhaaf harka kennadha. sagalee isaa yeroo dhageenyu hin xiiqeeffatin, laphee keenya hin jabeessina. sagalee Waaqayyoodhaan haa mo'amnu. mo'aan Waaqa, injifataan Waaqa, daandii qajeeloo kan nutti agarsiisu isa. akkas jedhee hime Ermiyaasiin, Waaqayyo akkas jedha፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በመንገድ ላይ ቁሙ። በመንገድ ላይ ምን አድርጉ ነው? ቁሙ። በእርሷም ላይ ደግሞ ምን ሆኑ ነው? አንዳንድ ሰው ቆሞ መንገድ ይዘጋል። አደራችሁን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያላችሁ ቆማችሁ ሰው ማታስገቡ ዞር በሉ። መጽሐፉ እንደሚለው በመንገድ ላይ ቁሙና በር ዝጉ አይደለም። እኛ ማንገባም ሰው ማናስገባም የሚሉ ሰዎች አሉ። እንጅረኒ no singalu nama singachinu kan jira lakki daandii dhugaarra dhaabatanii jiru. ortodoksummaa keessa kan dhaabatan, daandii qajeeloo sana kan argatan garuu dhaabataniiru. ittaanee ajaja jiru san hin fudhanne, qaxxaayuun ትእዛዝ አልተቀበሉ። በመንገድ ላይ ቁሙ ካለ በኋላ ተመልከቱ፣ ካልገባችሁ ጠይቁ። ዳንዲን ኩን ከረምነ መጌሳ ዮሰሙ ኬሰን ሲኒ ሊቅንፈምኔ ታናን ወልጋፈዳ ዋይ ልቡረት ቆስን እንጅሩ መለዋወጫ የሌላት አንድ ነፍስ ነው ያለን ወገኖች። አክሱመት ወልሐሬ ደሙን ቀብሉ ጋፈዳዳ መንታሺ ዱጋ ቀጄሎ ከናፍ ወልመሪያዳ ጠይቁ። መልካሚቷ መንገድ ወዴት እንደሆነች ወቁ፣ በእርሷም ላይ ሂዱ። ነምኒ ኦርቶዶክሲ ኬስ ጅራቱ ነመ ቀጄላ ሆጂዳኒስ ጎቻኒስ ዋባየዳን ኦርቶዶክሱማ አመንታሺ ዱጋ ኬስ ጨለቂሱ ቀብ። ኢጣንሴ ለነፍሳችሁ ረፍት ታገኛላችሁ።
deebiin mana amantaa boqonnaa lubbuu namaalachuudha የቤተ ክርስቲያን ዋና መልሷ ለኛ ሳንቲም መስጠት አይደለም የኛን ልጆች ማስተማር አይደለም ይሄ አይደለም የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነቷ ለነፍስ ረፍት የነፍስ ሰላም የነፍስ ዘላለማዊ ጽድቅ መስጠት ነው ለጽድቅ ነው የጠራችን ቤተ ክርስቲያን ሌላ አጀንዳ የላትም የኛን ነፍስ ማሳረፍ የምእመናንን ሕይወት ዘላለማዊውን የእግዚአብሔርን ጽድቅ ማውረስ ነው ይሄ ነው የሷ ስራ ሌላ ነገር እየጨመርን አብረን አንቸገር ምን ያመንታ ገሄንሺ ኦልማንሺ ሆጂንሺ እጆለሽቲፍ ሃረ ገልፈና ልቡ ከኑድ አባን ከኛ ዶጅራን ራስ ዱፉን ሳኒ ሐዋራዊነት ነው ሆጂ ሳኒ ኢሳን ገፋት እጆሌ ሳኒ ጅዱት አርገሙን እኑ ኤቢሱን ኢልሞ ጆሌ ዋቀዮ ኑታሲሱን ኤርገመ መና አመንታ ሳኒ ላት በከቡ ኡማ ዋቀዮ ራፉዳተን ገልማን ገሁድ ከናፍካ ነምኒ አመንታ ከሰ ጅሩ ኒዴማ ከረባድያት ኒባ ከረሆለተ በደኒ ከረጆሌ ዋቀዮን አርገነት ዲሜ ፊዳ አመሊኒ ሰደፋን ጎንከታቴዳ ከነ አመንታን ከነምት እምነት ፍጹም ናት ፍጹም ስለሆነች ነው ያለው እምነቷ ፍጹም የሆነ ያለቀለት ነው እግዚአብሔር የሰጠን ብዙ ስጦታ ሁሉ ያለቀለት ነው ከእግዚአብሔር የምንቀበላት ፀሐይ አይጨመርባትም አይቀነስባትም ማሊፍ ከነ ዋቀዮ ዋንታቴፍ ቅሌንሳ ጅሩ ከነ ዋቀዮ ዋንቴፍ እንደበለም ከነ ዋቀዮ ከነ ረቲ ደበሉን እንደንደሃሙ ኩኒስ በሌሱዳ ኡመመ ዋቀዮ ለፈተና ድሪር ሰረረ ደበሉ እንደንዳሙ ቆታኔ ራኛቹ ማሌ ዋቀዮ ዋኑ ከነ ረቲ ደበሉ እንደንዳሙ አመንታኒስ ከነ ዋቀዮት እሺኒስሞ ጎንከታቴ ፍጹም ሆናን የተሰጠችን ስለዚህ ነው በእምነት ላይ ክለሳ የሌለው እማትታደሰው የማይጨመረው የማይቀነሰው እምነት ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ስጦታ አይጨመርም አይቀነስም ያው ስለዚህ ይሁዳ እንደነገረን ይሁዳ ጎሳ ለመጅረ ኪታበ ቁልቁሉ ከሰት እኒ ጎፍታ ኢየሱስ ጉርጉሬን ይጅራ አከስመሞ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀገዱማት ከነመኔ ወልንጅራቴን ይጅራ ይሁዳ እንጀን ይሁዳ ቦሌሰ ያዕቆብ እኒ አከበረሰቲ ኪታበ ኢሳረቲ ዋቀዮ አመንታይሺ ዱጋ ጎንከ ጎዴኑ ላቴ እረቲ ነደይና ራይስን ቀነሲና እትስ እንደበሊና ራይስ ሂድርሲና አመንታን ጎንከ እኒ ቀብጢን አፍረፋ አመንታን ከነዳ ከነ ዋቀዮ አርገን አመንታን ሀነማቲ ሚቲ አመንታን ነመራ ፍዳኑ ሲንቀብኑ የሮባዬ ነሞኒ ሐዋስኒ ግዱገላኩን ሐዋስኒ ኦሮሞ ረጉዴሴ አመንታን ኩን ከነበሉቲ እንጀደሙ አመንታን እሺን ዱጋ ከነ ዋቀዮ ራኑ ላተምቴዳ አኩመ ይሁዳን ኑትሜት ዋቀዮ ከኑ ከነዳ ከናፍ አመንታን ኢላልቸ ነማሚቲ ፈላሰመ ነማሚቲ ያደረማስ ሚቲ ሶዳስ ሚቲ አመንታን ከንከነመ ሐርከ ዋቀዮ ራይ ከናፍካ ኤፌሶን በቆና ፍርሰዴስ ረት ማልጀዳ ዋቀዮ ከኑ ከና ሳቶኮ ከሳ አመንታን እኒ ቶኮ አመንታን ከነ ዋቀዮ ዳፍ ኢልማን ነማቲፍ ኢጆሌ ሳቲፍ ከናስ ኒከኒቴ ጀዳ ጳውሎስ ኡማማ ሳቲፍ ከናን እኒ ከሳ ቶኮ አመንታዳ አመንታን ከነ ዋቀዮ ቲማቲ ዋቀዮ አመንታ ከነርገኔ ዋቀዮ ራዋንቴፍ ከዋቀዮ ራ አርገኔ ከነሳ ፍዳቹ ቀብና ከነሳ ጅቡን ዋቀዮ ጅቡን ዋባዬ ሐርከኑ ከኔ ረንጅቢኑ ሚለኑ ከኔ ረንጅቢኑ ዋባዬ ኑ ከኔ ረንጅቢኑ አመንታስ ከነ ዋቀዮ ዋንታኤፍ ኦቶን ጅቢን ጃላላን አመንታ ከሰ ጅራቹ ቀብና አኩመ እኑ ጀዴ ወንጌላ ዮሐንስ በቆና ኩዳቶር በረት ከና ከኒቴ ከኔፍ ጀዴ ከንከነሜ ኡጋ ዋቀዮ ኢልሚ ጅራታን በረበራ ከንቴ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኑ ከነ ከኒሳ እኒ ጉዳ እኒ ጨልቀባ እኒ ጥሙራ ከነ አመንታት አመንታን ከዋቀዮ አርገምኔዳ አመንታን በራማ ከሰ ጅረን ሴና ከሰት አኩመ በረቻ ቱርተን
tokko tokko jaarraa 16ffaa keessatti tokko tokko jaarraa 6ffaa keessatti tokko tokko jaarraa 4ffaa keessatti tokko tokko immoo jaarraa 21ffaa keessatti kun immoo 20 keessatti kan uumamanidha. Amantaan ishiin kaleessaa kam jettanii jaarraa kanaan adda baafachuu ni dandeessu. Hin yaadda'inaa Waaqayyo kan kennaa godhe amantaa ishii dhugaa baruu qabna. Inni dhumaa amantaan qabxiin qabdu wareegama kan qabdudha. Amantaan dhugaa, amantaan sirrii, amantaan qajeeloo ishii keessatti wareegama kan qabdudha. Haasaadhaan otoo hin ta'in jireenyaan tsoomii tsoomaa kan nuun jettu, sagadaa kan nuun jettu, kennaa kan jettu, hojii gaarii hojjedhaa kan jettu, arjummaadhaan arjoomaa kan jettu, hiyyeessa laalaa kan jettu, balbala kana fuulduratti hiyyeessi baay'ee kan ta'u qajeelummaadhaan Waaqayyo jireenya keenya keessatti aarsaa akka kaffallu Waaqayyo waan nu barsiiseef. Kanaaf amantaan wareegama qabdu, qabsoo qabdu, qorumsa hedduu kan qabdu kam ishiin jedhaa qoradha. Amantaan tokko tokko mana waaqeffannaa deemuudhaaf illee nu rakkisu. As dhufuudhaaf garuu rakkoo cimaa jira. Irriba keenyarraa kaanee asitti iddoo qulqullummaa irratti argamuudhaaf rakkoo hedduu keessa ammallee sagantaa akkasii qopheessuu irratti ummanni keenya kun mana kaaffee jira. Akkas qoosaatti dhufamu dorgommii qaba, falmii qaba. Qabsoo barbaachisa amantaan dhugaa kan qabsoo keessa dabartuudha. Kanaaf Phaawulosis yeroo gorfatu ijoollee isaa haga dhumaatitti, haga dhangala'iinsa dhiigaatitti ganaa wareegama kaffaluu qabdu jechaani jira. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo jireenya bara baraa argachuu barbaanne waan baay'ee obsuu nurraa eegama. Of tu'achuu sagaagalummaarraa, diduu waan hamaa waan yaraa hojjechuurraa diduu, yookiin immoo namaaf waan gochuu qabnu gochuudhaan gumaacha keenya baaneeti amantaa ishii qajeeloo shinan qabxii shanan kana qabdu keessa darbuu qabna.